우리를 구원해 주시고 늘 우리와 함께 하시며 우리를 통해서 크고 영광스러운 일을 이루시는 하나님께 감사드립니다. Биднийг аварч, үргэж бидэнтэй хамт байж, биднэр дамжуулан агуу алдрын ажлаа явуулдаг Бурхантай талархаж байна. 십자가의 그 크신 사랑과 은혜를 결코 잊지 않도록 한순간도 잃어버리지 않도록 우리를 지켜주시옵소서. Загалмайн тэр агуу хайр нэгүслийг бид бүхэн нэг хоромч мартахгүй байхад минь та туслаарай. 말씀과 교제 가운데 언제나 거할 수 있게 해주시옵소서. Үг ба нөхөрлөлдөө хизээч байсан хамтдаа байхад минь туслаарай. 오직 육신을 이기고 세상과 싸우며 악한 자 마귀의 시험을 이기는 방법이 그 길뿐임을 알게 해주시옵소서. Махбод хормоо нэгэн бузар сүнстэй тэмцэлдэн ялах арга нь ердөө энэ байдаг гэдгийг мэдэх хүлээ. 우리의 마음을 붙잡아 주시고 말씀 가운데 든든히 서게 해 주시옵소서. Биний зүрх сэтгэлийг зууран барьж, үгэн дотор баттай зогсоход минь туслаарай. 말씀에 순종하며 교제 가운데 늘 거하게 해 주시옵소서. Үгэнд дуулууртай байж, үргэлж нөхөрлөл дотроо байхад минь туслаарай. 지난 한 주간의 대학부 집회를 통해 하나님의 말씀이 전해졌습니다. Өнгөрсөн нэг 7 хоногийн хугацаанд оюутны Библийн семинар болсон билээ. 이번에 새로 구원받은 사람들에게 하나님의 은혜를 더해 주시옵소서. Энэ удаа шинээр аврагдсан хүмүүст Бурхан та нэгүслээ илүү дүүргээрэй. 하나님의 말씀 안에 그리스도 안에 거하는 것이 무엇인지 더욱 알아가게 해 주시옵소서. Бурхан таны үгэн дотор Христ дотор байх нь юу вэ гэдгийг илүү ойлгуулж өгөөрэй. 그리고 그들의 사랑하는 사람들에게도 이 천국의 복음을 전해 줄 수 있도록 도와주시옵소서. Тэнхүү тэдгээр хүмүүсч өөрийн хайртай хүмүүстэй энэхүү дэважингийн сайн мэдээг тараахад нь туслаарай. 이 시간에 주의 청년들이 꼭 필요한 말씀으로 가르쳐 주시옵소서. Энэ цагт эзний залуучуудад заавал хэрэгтэй үгийг нь та зааж 그 өгөөрэй. 말씀에 순종하며 순종하는 자의 받을 축복을 모두가 얻게 해 주시옵소서. Тэр үгэн дуулууртай байж, дуулууртай байдаг нэгэнд өгөгдөг шагналыг бидний бүхий л хүн олж авахд нь туслаарай. 이곳에 함께하지 못한 형제 자매들 또한 그 발걸음을 마음을 인도해 주시옵소서. Энэ газар хамтдаа байж чадахгүй байгаа бүхий л ахан дүүс нарын зүрх сэтгэл болон алхмыг нь та удирдах 오직 өгөөрэй. 성령께서 하나님의 말씀을 나타내 주시옵소서. Зөвхөн ариун сүнстэй Бурхны үгийг ойлгуулаарай. 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 자, 성경 사무엘상 25장입니다. За, Библийн 1-р Самуэль 25-р бүлэг байна. 사무엘상 25장 1-р Самуэль 25. 25장 40절입니다. 40-р ишлэл байна. 40절부터 44절까지 40-өөс 44 хүртэл 천천히 같이 읽어보겠습니다. удаанаар хамт уншицгаая. Давидын зарцнаар Кармел дахь Абигаил руу ирж түүнд Давид чамайг эхнэрээ болгон авахын тулд биднийг илгээв гэж хэллээ. Тэр эмэгтэй босож нүрээрээ газарт доор михийн харагтун шивгчин тань эзэнтнийхээ зарцнаарт үйлчилж тэдний хөлийг нь угааж өгөхөд бэлэн гэв. Абигаил яаран босож илжгэндээ мордон 5 шивгчнэн түүнийг дагжээ. Тэр Давидын элч нарын араас явж Давидын эхнэр болов. Давид мөн Израилийн Ахиномыг авсан байсан тул тэд хоёулаа Давидын эхнэр болов. Саул Давидын эхнэр байсан өөрийн охин Михалийг Галилимаас гаралтай Лайшийн хүүгүн Палтид өгчээ. 이 말씀에는 이 아비가일이라는 다윗의 아내와 그리고 또 첫 번째 아내였던 미갈이라는 사람에 대해서 나와 있습니다. За, энэ үгэн дээр харах юм бол Давидын эхнэр Абигаил болон анхных нь эхнэр болох Михалийн тухай гарсан байна. 미갈은 사울의 딸이죠. Михал бол Саулын охин тийм ээ. 그래서 다윗이 블레셋 사람을 100명이 아니라 200명을 죽여서 사울에게서 얻은 사울의 딸입니다.
За тэгэхээр Давид филистичүүдээс 100 биш 200 хүнийг цохиж алаад тиймхүү түүнийхээ хариуд нь энэ Саулын охин Михаилыг өөртөө эхнэр болгож авсан байна. 자, 다윗은 그리스도의 그 그림자가 됩니다. Давид бол Христийн сүүдрэн тийм үү? 그리고 미갈은 우리의 모습이기도 합니다. Харин Михаил бол бидний дүр төрх гэж хэлж болно. 그런데 이제 미갈은 실패한 모습이죠. Гэхдээ Михаилын хувьд бол бүтлгүүцсэн дүр төрх. 당연히 얻을 수 있는 이 다윗의 왕비라는 다윗왕의 왕비라는 그 영광을 빼앗긴 사람의 모습입니다. Тэгэхээр энэ хүн Давидын эхнэр хатан гих тэрхүү байр сууриа булаалгасан нэгэн баг юм. 그리고 이제 아비가일은 정반대의 사람입니다. Харин Абигаил бол бүр эсэргээрээ хүн байна. 아비가일은 이 나발이라는 갈멜 사람의 아내였습니다. Абигаил бол Набал гих Кармел ирийн эхнэр байсан. 근데 그 갈멜 사람 나발의 아내였던 그 아비가일이 나중에 다윗의 아내가 된 거예요. Тэр Кармел хүн Набалын эхнэр байсан Абигаил хожим нь Давидын эхнэр болсон байна. 또 우리의 모습이기도 합니다. За үүнийг бас бидний төрөх гэж болно. 다윗이 목숨을 내놓고 싸워서 얻은 사람이 미갈이에요. Давид өөрийнхөө амнасаа дэнчин тавин тулалдаж олж авсан эхнэр нь бол Михаил. 100명이 아니라 200명이나 죽여서 그래서 얻은 그 아내가 미갈입니다. 100 биш бүр 200 хүнийг олж авсан эхнэр нь Михаил юм. 그런데 아비가일은 반대로 Харин Абигаил бол эсэргээрээ. 도저히 다윗의 아내가 될 수 없는 여인이에요. Октос энэ Давидын эхнэр болох аргагүй эмэгтэй юм аа. 그런데 이제 다윗의 아내가 된 거예요. Гэтэл Давидын эхнэр болсон байна. 이 속에 여러 가지 교훈이 있기 때문에 그걸 오늘 잠깐 생각해 보겠습니다. Үүнээс маш олон сургамжийг авах боломжтой учраас хамт бодож үзье. 자, 먼저 미갈을 생각해 볼게요. За эхлээд бүгдээрээ Михаилыг бодъё. 다윗의 첫 번째 아내입니다. Давидын анхны эхнэр нь тийм ээ. 그런데 다윗의 아내 가운데 가장 부끄러운 다윗의 영광에 함께 참여하지 못한 이름으로다 성경에 기록이 됐습니다. Гэхдээ энэ Михаил нь Давидын алдар суунд ороогүй эхнэрүүд дундаас нь бүр хамгийн өрөвдөлтөй гэж болох тийм хүн байна. 미갈이 다윗을 사랑하지 않은 것은 아니죠. Тэгэхээр Давид Михаилыг хайрлаагүй бол биш тийм ээ. 다윗이 멋있었습니다. Давид үнэхээр сайхан залуу байсан. 참 지난번에 제가 이런 얘기 물어봤었죠. За өмнө би нэг удаа энийг асуусан да. 목동하고 결혼할 거냐고. Хончинтой суух хүн байна уу гэд. 잘 생각해봐요. За сайн бодож үзээрэй. 이 다윗이 목동이었다니까. Давид хончин байсан шүү дээ. 어쨌든 За ямар ч байсан. 자, 미갈은 다윗을 사랑해서 이제 다윗이 그 아내로 처음 맞이한 첫 번째 아내입니다. Тэгэхээр Михаил Давидыг хайрлаж байсан. Давид ч гэсэн түүнийхөө өөрийнхөө хамгийн анхны эхнэрээ болгож авсан. 그리고 이제 다윗의 아버지 사울이 참 미갈의 아버지 사울이 이제 다윗을 죽이려고 할 때 미갈이 다윗을 숨겨주기도 했죠. Мөн дээрээс нь Михаилын эцэг болох Саул Давидыг алгахын үед нь Михаил Давидыг хааж нууж өгж байсан тийм үү? 그런데 이제 문제가 생겼어요. Гэтэл нэг асуудал бий болж байгаа юм. 다윗이 사울의 핍박을 피해서 도망쳤거든. Давид Саулын хавчлагнаас нь зүхтаад явчихсан. 그래서 이 들로 저 굴로 저 산으로 이렇게 도망 다니는 겁니다. За тэгэл тийшээ нэг хээр тал руу тийшээ нэг уулхад агуур уу гэж зүхтаад явсан. 근데 미갈은 다윗과 함께 하지 않았어. Гэтэл Михаил Давидтай хамтдаа байгаагүй. 그죠? Тийм биз дээ? 사울의 궁에 있었어요. Саулын хааны ордонд байсан. 그러니까 이게 문제가 된 거야. Тэгвэл энэ нь асуудал болж байгаа юм. 다윗과 함께 영광에 이르기 위해서는 미갈도 함께 했어야 되는 거예요. Давидтай хамт тэр алдар сууг эдэлхийн тулд Михаил Давидтай хамтдаа байх ёстой байсан байна. 그런데 미갈은 다윗을 따라 나서지 않았어요. Гэтэл Михаил Давидыг даган явдаггүй. 왜 그랬을까? Яагаад тэгсэн болоо? 많은 이유가 있겠죠. Маш олон шалтгаан байсан баг тийм ээ. 뭐 아버지가 무서웠어요. 그러겠죠. Ааваасаа айсан гэж хэлж болох бах тийм үү? 어떤 여러 핑계를 대고 이제 왕궁에 남았습니다. Ямар ч байсан маш олон шалтгааныг хэлээд тэр хааны ордондоо үлдсэн байна. 그리고 마침내 이제 사울이 다윗을 죽이려고 쫓아다니는 가운데 다른 사람에게 미갈을 아내로 준 거예요. За тэгээд дээрээс нь
хамгийн сүүлд нь Саул Давидыг хүн алгах гад хөөж байх үед нь Михаилыг өөр хүнд ихнэр болгоод өчгдөг. 예, 그리고 이 지금 있는 말씀에 있죠. За сая уншсан үгэн дээр гарч байгаа. 44절에 44 дээр нь 사울이 그 딸 다윗의 아내 미가를 갈림에 사는 라이스의 아들 발디에게 주었더라. Саул Давидын эхнэр байсан өөрийн охин Михаилыг Галимаас гаралтай Лайшийн хөвгүн Палтид өгчээ. 자, 아비가일을 아내로 맞이한 내용 끝에 이제 미가를 발디에게 주었더라. 이렇게 성령께서 기록하시잖아요. Тэгэхээр Абигаилыг эхнэрээ болгосны дараа Михаилыг Палти гэдэг хүнд эхнэр болгон өгсөн гэдгийг ариун сүнс бичсэн байгаа үстэй. 아비가일과 미가를 비교해서 우리가 교훈을 받았으면 하시는 것이 그게 성령의 뜻인 겁니다. Тэгэхээр энэ Абигаил болон Михаилаар дамжуулан тэр хоёрыг хооронд нь зүүрлэж үзээд сургамж аваарай гэдгийг ариун сүнс хүсэж байгаа юм. 자, 그런데 이 말도 또 이상하지. Гэтэл энэ үг жигсээ их сонирн байгаа юм. 다윗의 아내인데 Давидын эхнэр үсттэй. 아직 다윗이 죽지 않았는데 Одоохондоо Давид үхээгүй байгаа шүү дээ. 발디에게 어떻게 아내로 줘? Гэтэл яаж Палтид эхнэр болгож өгөх юм бэ? 아니, 아버지가 가라 그랬다고 해도 미갈은 그러면 돼요, 안 돼요? Аав нь хэдийгээр тийшээ яв гэсэн байсан ч Михаил ингэж явж болохгүй юу? 안 되지. 당연히 안 되는 Болохгүй шүү дээ. 거지. Чи яасан ч болохгүй зүйл. 근데 미갈은 따라갔어요. Гэтэл Михаил дагаад явчихдаг. 물론 뭐 여러 이유가 있었겠지. Мэдээж янз бүрийн шалтгаан байсан л баг. 근데 따라가면 안 돼. Гэхдээ дагаад явж болохгүй. 자기 남편이 따로 있잖아요. Өөрийнх нь нөхөр тусдаа байгаа тийм үү? 그런데 그 남편을 배신하고 다른 남자에게 이제 시집을 다시 간 겁니다. Гэтэл өөрийнхөө нөхрөөс урваад өөр залууд эхнэр болоод очичихлоо. 그런데 이제 나중에 다윗이 왕이 다시 됐어. За тэгсэн дараа нь Давид хаан болдог. 그리고 다윗이 무비보셋의 이제 사울의 아들 무비보셋이 다윗과 화친하는 조건으로 이제 미가를 달라고 하지. За тэгээд Саулын хүү болох Мефибошетийг одоо амьд үлдээгтэр болцолтойгоор Михаилыг авчраа гэж явуулдаг үстэй. 그래서 미가를 보내라 내 아내를. За тэгээд миний эхнэр болох Михаилыг аваад ирээ гэдэг. 내가 블레셋 사람 100명을 죽여서 얻은 아내다. Би Филистичүүдээс 100-ын цохиж олж авсан миний эхнэр минь гэсэн байна. 그때 이제 그 무비보셋이 발디엘에게 발디 이제 사무엘 하에는 발디엘로 나옵니다. За тэгээд 2 Самуэль номдэр харах юм бол Мефибошет очоод Палтелаас өөрийн эхнэрийг нь авчирдаг. 그래서 발디엘 사무엘 할. 그래가지고 데리고 오는 거예요. За ингээд аваад ирсэн баг. 근데 남편이 따라와. За тэгсэн нөхөр нь хойноос нь дагаад ирж байгаа юм. 발디엘이 Палтел гэдэг хүн. 울면서 따라와. Хойноос нь уйлаа дагаж ирдэг. 결국 이제 다윗에게 다시 돌아옵니다. За ингээд үр дүнд нь эргээд Давид дээр ирж байгаа юм. 그런데 이제 다윗에게 마음을 주지 않죠. Гэтэл Давидэд өөрийнхөө сэтгэлийг өгдөггүй шүү дээ. 이제 왕궁에 다시 다윗의 아내로 다윗의 왕궁에 왔습니다. За эргээд хааны ордонд хааны эхнэр болоод эргээд ирсэн. 이 다윗이 이제 하나님의 법궤를 다윗성으로 이제 성전이 지어지기 전이니까 다윗성 자기가 지은 성으로 이렇게 법궤를 옮기게 됩니다. За үүний дараа Давид ариун өргөө арай баригдаагүй байсан учраас өөрийнхөө тэр Давидын хот руу бурхны гэрээний авдрыг авчирдаг. 첫 번째 법궤 옮길 때는 이거 하여간 죽었지 누가? За эхлээд нөгөө гэрээний авдрыг зөөх үед нэг хүн үхдэг штэ тийм ээ. 이거봇이 아니라 뭐지? 베레스 우사. 우사를 죽여버리지. Уудсаа үхдэг үстэй тийм ээ. 왜? 매지 않았거든 법궤를. Одоо дамнаад хамтдаа өргөө явж байсан тийм үү? 다들 뭐 처음 듣는 얘기처럼 들으면 안 돼. Нэг анхудаа сонсож байгаа юм шиг байгаад ч болохгүй штэ. 아주 유명한 얘기를 갖다가 하는데 왜 처음 듣는 얘기처럼 들어? Их одоо хүмүүсийн мэддэг юм яриад байхад яг мэдэхгүй юм шиг л ангаагаа суугаад байгаа. 더워. 아유 더워. За их халуун байна. 그래서 이제 다윗이 정말 어렵게 법궤를 다윗성으로 다시 올리는 거예요. За ингээд Давид их хичээд зүтгэж зовж байж тэр гэрээний авдрыг Давидын хот руу зөөдөг. 제사장들이 메고 Тахилч нар мөрлөөд 온 백성이 모여서
찬송을 부르며 법궤를 올리고 있는 За 거예요. дээрээс нь бүх ард түмэн хамтдаа цуглаж тэрийг магтан дуулж гэрээний авдрыг авчирж байгаа юм. 다윗이 얼마나 좋았는지 막 춤을 추지. Тэгсэн Давид ямар сайхан байсан болоод бүр тэндээ бүжгэлдэг үсттэй. 막 너무 좋아가지고 춤을 춘 거예요. Үнэхээр тэрэнд нь баяссан учраас тэрээр бүжгэлсэн байгаа юм. 근데 그 모습을 미갈이 창밖으로 본 거야. Тэгсэн яг энэ дүр төрхийг нь Михаил цонхон дээрээс харсан. 그리고 다윗이 이제 온 백성을 축복한 다음에 이제 가족을 축복하러 그 자식과 아내들을 불러서 이제 그 축복하는데 미갈이 업신여기죠 다윗을. За гэтэл дараа нь Давид өөрийнхөө бүхэл гэр бүлийнхнийг цуглуулад ерөөх гээд дуудтал Михаил тэнд ирж ирээд түүнийг үл тоомсорлдог байна. 미갈이 그러거든. Михаил ингэж хэлсэн. 많은 여인들 앞에서 그렇게 속옷을 내놓고 속살을 보이면서 그렇게 왕으로 그런 모습이 좋겠냐고 다윗을 업신여긴 겁니다. Энэ олон зарц шивгчингүүдийнхээ өмнө ингэж нүцгэлж бүжиж дэвхэн тийм сайхан байна гэж та санаа юу гэж Давидыг зэмлэж хэлдэг. 그러니까 미갈의 마음은 다윗을 진정으로 사랑하지 않는 거야. Тэгэхээр энэ Михаилын зүрх сэтгэл бол Давидыг яг чин үнэнчээр хайрлахгүй байна гэсэн. 그리고 다윗의 하나님도 진정으로 사랑하지 않는 거고. Давидын хааныг нь ч гэсэн чин сэтгэлээсээ хайрлахгүй байна. 그래서 그때 다윗이 내가 춤을 춘 것은 하나님 앞에서 춤을 춘 것이다. Тэгээд Давид хэлэхдээ би үүнийг бурхны өмнө бүжгэлсэн, эзний өмнө бүжгэлсэн гэж хэлдэг. 너는 이제 하나님 앞에 다시 영광이 없다. Одоо чамд бурхны өмнө дахин алдарсуу гэж байхгүй болно. 그리고 자, ингээд 죽는 날까지 자식이 없다가 미갈은 죽습니다. Михаил өөхөх өдрөө хүртэл үр хүүхэдгүй байсаар үхдэг. 그러니까 다윗이 왕이 되면 가장 큰 다윗의 아내가 될 수 있는 여인이었잖아요. Давид хаан болчих юм бол Михаилын хувьд хамгийн том хатан нь болох ийм эмэгтэй байсан тийм ээ. 근데 다윗이 미갈을 가까이 하지 않아. Гэтэл Давид Михаилтай 죽는 ойртог. 날까지. Өөхөх өдрийн хүртэл 다윗의 자식을 낳지 못했고 영광을 얻지 못합니다. Давидын хүүхдийн төрүүлж чадаагүй, тэр алдар сууг авч чадаагүй гэсэн үг. 반대로 이제 아비가일은 이제 나발의 아내였어요. За тэгвэл эсвэргээрээ Абигаил Набал гэх хэрийн эхнэр нь байсан. 근데 아비가일은 이 다윗이 죽인 자는 만만이라는 말을 노래를 들었을 때 아마 그 노래를 전에 들었고 기억하고 있었을 거예요. Тэгээд Израилийн ард түмэн Давидыг анх Давид түмийг яллаа гэдэг магтан дуулах үед нь Абигаил гэсэн үүний тухай сонсчихсан байсан баг. 아마 사무엘이 다윗에게 기름을 부었다는 소식도 전해졌을지 몰라. Магадгүй Самуэль Давидыг тослоо гэдэг мэдээг ч гэсэн тэрээр сонссон байсан ч байж болно. 예, 근데 사울에게 이제 도망당하는 도망자의 싱세가 된 거예요. Гэтэл Самуэльд Саулд хөөгдөж байгаа нэг оргодол босгол болчихсон явж байна шүү дээ, тийм үү? 도망자로 도망 다니다가 이제 갈멜까지 간 거야. Оргож зүгтэж явж байгаад Кармелийг хүртэл Давид явж ирсэн байна. 그리고 그 갈멜에 숨어 있으면서 이제 나발의 양과 나발의 종들을 다윗의 그 같이 있던 사람들이 보호해 줬던 거예요. За тэгээд Кармел гэдэг газар Давид хурж ирээд Набал гэх хүний өмч хөрөнгийг нь хонин сүргийн ард түмнийг өөрөөсөө хамгаалж өгдөг. 아비가일은 그 이야기를 들었겠지. Тэгэхээр Абигаил энэ тухай ч гэсэн сонссон байж таарна. 그래서 이제 나발이 이제 양을 깎는 날, 양을 잡는 날이 됐던 거예요. За тэгсэн Набал нэг өдөр 양털을 깎는 날이네. одоо хоньныхоо тэр ноосыг хэргэх өдөр болсон тийм ээ. 그때 이제 다윗이 종들을 보내서 이제 나발에게 정중히 내 종들과 내가 먹을 양식을 구합니다. За тэгээд тэр үед нь Давид өөрийнхөө зарцнарыг явуулаад Давид болон өөрсдийнх нь цэргүүд идэх тэр хүнсийг өгөөч гэж гуйдаг. 그런데 나발이 이제 다윗을 무시하지. Гэтэл Набал тэр үед Давидыг үл тоомсорлсон. 왕을 떠나서 도망 다니는 주제에 나한테 양식을 달라고? Хаанаас зүхтэж яваа зүгээр нэг оргодол босгол байж надаас хүнс гуйж зүрхлэн гинэ. 그러면서 다윗과 다윗의 종들을 무시하고 그리고 저주했습니다. За тэгээд Давид болон Давидын тэр цэрэг ирсүүдийн бүгдийг нь доромжилж үл тоомсорлсон байна. 그러자 다윗이 그 소리를 듣고 내가 오늘 이 날이 지나기 전에 나발에게 속한 모든 자들을 다 죽여버리겠다라고 결심을 합니다. Тэгээд үүнийг сонссон Давид өнөөдрийн энэ өдөр өнгөрөхөөс өмнө би Набал болон түүн хамааралтай бүгдийг нь устгах болно гэдэг байна. 그 양들과 그 종들을 다윗이 지켜줬거든. Тэр бүхий л эд хөрөнгө мал сүргийг нь Давид болон хамгаалж өгсөн биз дээ. 그리고 이제
나발을 죽이려고 종들과 같이 이제 쫓아오는 겁니다. За тэгээд Набалыг хөнөөхийн тулд Давид өөрийнхөө цэргүүдтэй хамтдаа ирсэн. 그 소식을 듣고 이제 아비가일이 양식을 급히 준비해 가지고 다윗에게 쫓아갑니다. Энэ мэдээгийн сонссон Абигаил яарвчлан идэж уух хүнсийг нь бэлдээд Давидын өдөөс тосон очдог байна. 그 내용이 이제 25장 3회상 25장에 있는 내용입니다. За энэ үйл явдал 1-р Самуэль 25 дугаар бүлэг дээр гарч байгаа. 25장 23절. 25-ын 23 байна. 아비가일이 다윗을 보고 급히 나귀에서 내려 다윗의 앞에 엎드려 그 얼굴을 땅에 대니라. Давидыг харангуйта Абигаил яаран илжигнээсээ бууж Давидын өмнө нүрээрээ газар унаж мөргөв. 자, 이때부터 이제 아비가일이 하는 말을 잘 들어봐요. За энэ үед Абигаилын хэлсэн үгийн бүгдээ сайн 자, сонсоорой. 24절부터 24-өөс 26절까지 26. 읽어드릴게요. Эндээс уншиж өгье. Тэр эмэгтэй Давидын хөл дунан эзэн минь зөвхөн миний буруу өөрийн шивгчнийг яриулж өчхийг нь сонсноо. Эзэн минь тэр хидэр хүн Набалыг бүү хайхрах тун. Учир нь тэр өөрийнхөө нэртэй адил хүн. Тэр Набал бол нэрдээ таарсан мунхаг нэгэн билээ. Таны шивгчин би харин эзний илгээсэн залуусыг хараагүй юм. Тийм учраас одоо эзэнтэн минь эзэн амьд мөн таач амьд эзэн таныг цус урсгахаар явахыг зогсоож таны гараар өшөө авахыг нэгэнд болиулсан тул эзэн тэнд минь хор хөнөөл болохыг хүсэгчд болон дайснуудтай Набалтай адил болох болтугай. 자, 이 아비가일은 다윗을 내 주여 그러면서 이제 다윗을 높입니다. За тэгэхээр энэ Абигаил Давид дээр хурж ирээд эзэн минь эзэнтэн минь гэж дандаа өргөмжилж хэлсэн байна. 땅에 엎드려서 머리를 땅에 대고 얘기하는 거예요. Газар сүхэрчгсөн нүрээ газар руу харуулад ийхүү хэлж байгаа юм. 그리고 31절까지 계속 내 주여라고 말합니다. За тэгээд 31-р эшлэл харах юм бол эзэнтэн минь та гэж ийхүү өргөмжилж хэлж байгаа. 그래서 그렇게 다윗을 높이고 겨우 다윗의 마음을 진정시키죠. За ингээд Давидыг өргөмжлөн Давидын сэтгэлийг нь амраасан байна. 그리고 다윗이 왕이 될 것이다라는 것도 이 아비가일은 알고 있었습니다. Дээрээс нь Абигаил Давидыг хаан болно гэдгийг нь мэдэж байсан. 30절에 30 дугаар эшлэл дээр. 같이 읽어보겠습니다. За 30-ыг хамт уншия. Танд амлсан сайн сайхан бүхнээ эзэн өөрөө эзэнтэн танд минь биелүүлэн өгч таныг Израилийн ноёноор томилох цагт. 자, 이제 아비가일은 다윗이 이스라엘의 지도자 왕이 될 것을 알았잖아요. Тэгэхээр Абигаил бол Давидыг Израилийн захирагч хаан нь болох юм байна гэдгийг мэдэж байсан байгаа биз? 어떻게 알았을까? Яаж мэдсэн юм болоо? 하여간 들은 거야, 그죠? Ямар ч байсан сонссон байгаа биз дээ. 백성들이 노래했던 사울이 죽인 자는 천천히요, 다윗이 죽인 자는 만만이라는 그 노래도 들었을 것이고. Ард түмний дуулалдаж байсан Саул мянгаыг Давид түмийг алав гэдэг тэр дуу хүртэл энэ Абигаил сонссон байна. 어쩌면 다윗을 하나님이 기름 부으셨다는 것도 들었을 것이고. Бас дээрээс нь Давид тослогцсон гэдгийг энэ Абигаил сонссон баг. 그 많은 이야기를 들었고 아비가일은 다윗을 하나님께서 이 이스라엘의 왕으로 세우실 거라는 걸 믿었던 겁니다. Энэ олон зүйлсүүдийг сонсон Абигаил бол Давид ирээдүйд Израилийн хаан болох юм байна гэдгийг мэдэж байсан баг. 그래서 다윗 앞에 엎드려서 그렇게 말을 했던 거잖아요. Ийм учраас л Давидын хөлтөн унан ийхүү хэлсэн байгаа үстэй. 다윗은 자기가 직접 원수를 갚지 않았었거든. Давид өөрийн гараар ерөөсөө өшөө авдаггүй байсан. 만약 나발을 죽이고 나발의 집에 있는 남자들을 다 죽여버리면은 다윗의 소문이 어떻게 나겠어? Магадгүй Давид Набалыг болон гэрт нь байгаа бүх ирчүүдийг цохиод алчих юм бол Давидын тухай ямар яриа гарах вэ? 아주 잔인한 사람이 될 것이고, 그리고 백성들은 다윗을 무섭게 생각할 거 아니야. Үнэхээр одоо хэрцгий догшин нэгэн гэж яригдана. Ард түмэн ч гэсэн Давидаас айж имэн тийм үү? 아비가일의 지혜로 그것도 막고, 그리고 자기 집도 살렸던 겁니다. Гэтэл Абигаил өөрийнхөө энэ мэрэгэн ухаанаараа энэ үүнийг нь ч зогсоогоод өөрийнхөө гэр бүлийнхнийг ч гэсэн аварсан байгаа юм. 그리고 그 이야기를 자기 남편 나발에게 가서 나발이 술이 깬 다음에 얘기를 했어. За тэгээд энэ зүйлийнхэн тухай гэртээ очоод өөрийнхөө нөхөр Набал согтуу нарилсны дараа хэлдэг. 그러자 나발이 그때부터 이제 두려워 떨다가 시름시름 앓다가 죽었어요. За гэтэл үүнээс хойш Набал тэндээ хөшиж чулуушиг болоод үхдэг. 그리고 이제 그
장례식을 마친 다음에 다윗이 아비가일을 아내로 맞이하죠. За тэгээд Набалын тэр оршуулгах ёслол дууссныхан дараа Давид хүн явуулж Абигаилыг эхнэрээ болгож байгаа. 39절입니다. 39-р эшлэг харъя. 39절. 39. 다윗이 나발의 죽었다함을 듣고 가로되 나발에게 당한 나의 욕을 신실하사 종으로 악한 일을 하지 않게 하신 여호와를 찬송할지로다. Набал үгснийг Давид сонсоод Набалын гарт доромжлогдсон миний өшөөг авч өөрийн болоо бузар мууг үйлдэхээс зогсоосон эзэн магтагдах болтугай. 예, 그리고 이제 자기 아내를 삼으려고 아비가일을 부르러 종을 보낸 겁니다. За ингээд өөрийнхөө эхнэрийг болгохын тулд Абигаил руу өөрийнхөө зарц нарыг явуулсан. 그리고 이제 아비가일은 모든 걸 다 버리고 다윗을 쫓는 거예요. За ингээд Абигаил өөрийнхөө бүх зүйлийг орхиод Давидыг даган явсан. 자, 나발은 갈멜의 부자였어요. Энэ Набал гэдэг хүн Кармелийн баян хүн байсан. 양들도 많았고 Их 아마 хонин сүрхтэй. 또 다른 재산들도 많았겠지? Магадгүй өөр ч гэсэн эд баялаг энэ хүнд байсан бах тийм ээ. 나발이 죽었어. 누구 거예요? Тэгээ Набал үхчихлээ одоо тэр эд баялаг хэнийх вэ? 아비가일 거지 뭐. Абигаилах байгаа зү. 그런데 그거 다 팽개치 놔두고 그리고 이제 다윗을 따라가는 거예요. Гэтэл энэ бүх зүйлээ бүгдийг нь орхиод тэгээд Давидыг дагаад явж байна. 예. 그래서 다윗의 아내가 됩니다. За ингээд Давидын эхнэр нь боллоо. 그리고 다윗의 아내가 될 뿐만 아니라 다윗의 그 모든 도망 다니는 그 모든 길에 이 아비가일은 같이 한 거예요. Абигаил зөвхөн Давидын эхнэр болоо зогсоогүй. Давидыг зүгтаж оргож явах тэр бүхий л зам цагт нь хамтдаа байсан. 예, 그리고 다윗이 왕이 됐을 때 그 영광에 올라갔지. Тэгээд Давидыг хаан болох үед нь тэр алдар суунд нь ч гэсэн хамтдаа гардаг. 다윗의 두 번째 아들이 이제 이 아비가일의 아들입니다. Давидын хоёр дахь хүн Абигаилаас төрсөн хүн юм. 자, 이 두 사람을 통해서 우리는 뭘 배울 수 있을까? Тэгвэл энэ хоёр хүнээр дамжуулан бид нар юуг сурах боломжтой вэ? 어떤 사람의 모습으로 우리의 신앙생활을 할 것인가? 그걸 선택하고 결정할 수 있습니다. Ямар хүний дүр төрхөөр нь би итгэлээр амьдрах вэ гэдгийг сонгон шийдэх боломжтой. 미갈은 다윗의 아내였어. Михаил Давидын эхнэр байсан. 우리도 그리스도의 신부가 됐습니다. Бид бүхэн ч гэсэн Христийн сүйт бүсгүй болсон тийм ээ. 그리스도와 함께하면 그리스도의 영광에 당연히 오를 수 있는 거야. Христтэй хамтдаа байх юм бол Христийн алдар суунд гарцаагүй хамтдаа орох болно. 근데 미갈은 다윗을 따라 나서지 않았어요. Гэтэл Михаил Давидыг даган яваагүй. 자, 다윗이 왕이 될 때까지 많은 고난을 지나야만 다윗이 왕에 오를 수 있었던 거잖아요. Давид хаан болох хүртлээр маш олон зовлон туулж байж хаан болох байсан тийм ээ. 그럼 그곳을 함께 같이 했던 사람들이 받을 영광은 얼마나 크겠어? Тэгвэл түүнтэй хамтдаа байж байгаад эцсийг нь үтсэн хүмүүс авах алдар суун ямар агуу байх вэ? 이 아비가일의 말처럼 다윗의 종들의 발을 씻길 그럴 여종이라고 자기를 생각하고 다윗을 따른 겁니다. Яг л энэ Абигаил өөрийнхөө хэлсний дагуу эзэнтнийхээ боолуудын хөлөг нугаах шивгчин гэж өөрийгөө бодон явсан. 계속 아비가일은 같이 다윗을 따라다닌 거야. Абигаил байнга л Давидыг даган явж байсан. 밥을 해주고 빨래를 해주고 그랬겠지? Хоолыг нь хийж өгч байсан ба хувцсыг нь угааж өгсөн баг тийм ээ. 그리고 밤으로 산으로 들로 동굴로 도망 다닐 때 같이 간 거예요. За тэгээд тэр уул хад руу ч бай, тал хэр газар руу ч бай, хаашааж байсан хамтдаа зүхтаад л 자, явдаг байсан. 27장 3절 27 дугаар бүлгийн 3-ыг харъя. 3절 읽어드릴게요. За 3-ыг би эндээс уншиж өгье. Давид болон түүний хүмүүс өөрсдийн гэр бүлтэйгээ хамт Гатад Ахишийн хамт суужээ. Давид хоёр эхнэр Езраиль эмэгтэй Ахином болон Набалын эхнэр байсан Кармел эмэгтэй Абигаил нартай хамт байв. 자, 아비가일도 같이 도망 다닌 거야. Абигаил ч гэсэн энд хамтдаа зүхтаад явж 자, байгаа. 30장 30 дугаар бүлгийн 30장 3절입니다. 3 дугаар ишлэл байна. 이제 아말렉 사람들이 다윗이 살았던 성을 갖다가 그 공격해가지고 성에 남아있던 가족들을 다 붙잡아 갔어. За Амеликчууд Давидын амьдарч байсан хот руу довтлоод тэнд үлдсэн байсан бүх зүйлийг нь олзлоод явдаг. 3절부터 5절까지입니다. За 3-аас 5 хүртэл байна. 읽어드릴게요. Эндээс уншиж өгье. Давид хүмүүстэйгээ хотод орж ирэв. Хотыг галдан шатааж эхнэр хүүхдүүд огтыг нь олзлоод явсныг тэд үзв. Тэгэхэд Давид болон түүнтэй хамт байсан хүмүүс дууга өндөрсгөн уйлагч тэнхээгүй болтлоо цөрхрөн уйлав.
Давидын хоёр эхнэр болох Езраиль эмэгтэй Ахином мөн Набалын эхнэр байсан Кармел эмэгтэй Абигаил нарыг ч олзлон явсан байв. 그러니까 성에서 빼앗겨서 그리고 이 아말렉 사람들에게 다 끌려갔어요. За ингээд тэр хотод байсан бүхий л зүйлээ булаалгаад Амеликчүүд бүгдийг нь олзлоод 어떻게 явсан байгаа. 끌려갔을까? Яаж авч явсан байх 뭐 вэ? 묶여서 끌려갔겠지. Мэдээж ингээд хүлээд баглаад явсан баг тийм ээ. 마차에 태웠을까요? Одоо явахдаа сүхт хэрэгэн суулгаад явуулсан болов? 아마 묶어가지고 줄로 쭉 길게 해가지고 끌고 갔을 거예요. Магадгүй тийм ээ тэр олс дөнгөөр дөнгөлж байгаад уртаа цуваа гаргаж яваад явсан баг. 근데 아비가일도 그렇게 끌려간 거야. Абигаил ч гэсэн тэгвэл тэгээд явсан. 잘못하면 죽을 수 있는 거고 Буруутах юм бол амиач алдна. 큰 그 뭐 나쁜 짓을 당할 수도 있는 거지. Аль эсвэл их том муу юм өөртөө тохиолдож болно. 그러니까 아비가일은 그 모든 다윗의 고난 속에 함께 했던 거예요. Тэгэхээр Абигаил бол Давидын энэ бүхий л зовлон дунд нь хамт байсан баг юм. 그래서 헤브론으로 올라갈 때도 다윗과 함께 올라가고 Хеброн руу өгсөж очихт нь ч Давидтай хамтдаа очдог. 예루살렘으로 갈 때도 다윗과 함께 올라가고 Иерусалим руу явахт нь ч гэсэн Давидтай хамт өгсөн очсон. 다윗의 영광에 이 아비가일은 함께 참여할 수 있었던 거예요. Тэгэхээр Давидын алдар суунд энэ Абигаил ч гэсэн хамтдаа орсон байна. 우리도 무슨 일이 있어도 주님과 함께 해야 되는 거야. Тэгвэл бид бүхэн юу ч болсон бай эзэнтэй хамтдаа байх хэрэгтэй. 그걸 떠나면 그걸 피하면 미갈과 같이 되는 것이고 Үүнээсээ холдоод үүнээсээ хэрвээ зугтах юм бол Михаилтай адил болно. 함께 하면 아비가일과 같이 되는 거야. Хамтдаа байх юм бол Абигаилтай адил болно. 그러니까 이 주님을 따르는 길이 쉬운 길은 아닙니다. Тийм учраас эзнийг дагнаа гэдэг чинь тийм амар зам ерөөсөө биш. 날 위해서 십자가에서 죽으신 그분이 이끌어 가시고 앞에 가셨던 그 길이기 때문에 쉬운 길은 아니에요. Миний төлөө загалмай дээр цовдлогдож үхсэн тэр нэгний явсан зам учраас дагаж явна гэдэг тийм амар биш юм байна. 그 예수님을 따르는 데는 예산이 필요합니다. Есүсийг даган явхад бид бүхэнд тооцоо байх хэрэгтэй. 그러나 그 예수님을 따르는 그 길 끝에는 예수님의 영광에 함께 참여하는 거야. Гэхдээ Есүсийг даган явж байгаа тэр замын төгсгөлд алдар сууд нь бол хамтдаа оролцсноо. 적당히 멀리서 따라가는 게 아니라 가까이서 예수님을 따라가야 되는 겁니다. Зай бариад холоос түүнийг дагаад яваад авах биш харин ойртоод түүнтэй хамтдаа явах хэрэгтэй. 그게 아비가일을 통해서 우리에게 주시는 교훈입니다. Энэ бол Абигаилаас бид бүхэнд өгж байгаа сургамж юм. 그리고 아비가일은 현재의 모습을 본 것이 아니라 약속을 봤어요. Дээрээс нь Абигаил яг одоо байгаа дүр төрхөө биш харин амлалтыг харсан. 그죠? Тийм биз дээ? 자, 지금은 다윗은 도망자야. Яг одоо бол Давид оргодол. 그리고 지금 다윗을 쫓아가면은 정말 그 종들의 밥을 하고 종들의 빨래를 하고 그렇게 해야 되는 거예요. Яг одоо энэ нөхцөл байдалд нь түүнийг дагаад явах юм бол Давид болон түүний цэргүүдийнх нь хоол хүнсийг нь хийж өгнө, хувцсыг нь угааж өгнө ингээд яг л адилхан оргодлын амьдралаар амьд. 미갈은 그게 싫었어. Михаил бол үүнийг хүсээгүй. 그래서 따라 나서지 않았고 Тийм учраас түүнийг даган яваагүй. 아비가일은 지금 그 일을 해야 되지만 다윗을 따라 나섰잖아요. Харин Абигаил энэ ажлыг хийх ёстой ч гэсэн Давидыг дагаад явсан байгаа үстэй. 이 다윗은 고난을 통과해서 영광에 오르게 돼 있는 거고 Давид бол тэр зовлонгод туулж байж алдар суунд хүрэх нэгэн. 아비가일은 마침내 영광에 오를 거라는 그 하나님의 약속을 보고 다윗을 따라간 거예요. Харин Абигаил бол эцэст нь тэр алдар суунд хүрнэ гэдгийг мэдэж амлалтанд нь итгээд Давидыг дагсан байна. 자, 지금 우리는 결말을 알고서 이 성경을 이해하고 있잖아. Бид бүхэн яг одоо эц төгсгөлөө мэдээд Библийг сурж байгаа үстэй тийм үү? 그때는 그랬을까? Тэгвэл тэр үед хүмүүс тийм байсан юм болов? 아비가일은 Абигаил 약속만 믿고 가는 거예요. ердөө амлалтанд итгээд л дагаад явсан байна. 우리는 결말을 봤어. Бид бүхэн төгсгөлийг нь мэдэж байна. 아, 이렇게 됐구나. Ийм зүйл болох юм байна. 결국 다윗이 왕이 됐고 Эцэст нь Давид хаан болж 아비가일은 왕비가 됐고 Абигаил хатан нь болоод 다윗의 아들들을 낳았고 Давидын хүүхдүүдийг төрүүлээд 우리는 성경을 통해서 다 알고서 이 말씀을 배우고 있는 겁니다. бид бүхэн энэ Библи дээрээс төгсгөлийг нь мэдээд Библийг сурж байгаа үстэй. 근데 아비가일이 다윗을 따를 때는 그렇지 않았다니까. Гэтэл Абигаил Давидыг дагаад явах үедээ тэр төгсгөлөө мэдээгүй шүү дээ. 단 한 가지 믿은 것은 약속을 믿은 거야. Ганц итгэж байсан зүйл нь юу вэ гэвэл амлалтанд итгэж байсан.
다윗이 왕이 될 것이라는 그 약속. Давид хаан болно гэсэн тэр амлалт. 우리도 그 약속 믿고 가는 거예요. Бид бүхэн ч гэсэн тэр амлалтад итгээд явж байгаа. 우리도 결말을 알고 있지? Бид бүхэн төгсгөлөө мэдж байгаа шүү дээ. 마침내 예수님이 왕으로 오실 거고, Эцэст нь Есүсийн газар дээр хаанаар ирж 그리고 그 나라에 우리가 영원한 그 그리스도의 왕국에 들어갈 거고, түүний хаанчлалд нь бид бүхэн Христийн алдар суун дотор хамтдаа орно. 이 땅에서 아비가일처럼 고난을 통과하면은 영광에 들어갈 것을 알고 있다니까. Энэ газар дээр Абигайл шиг тэрхүү зовлон туулаад гарах юм бол алдар суу ирнэ гэдгийг бид нар мэдэж байгаа. 죽는 것도 겁나지 않아. Үхлээс бид нар айхгүй. 죽으면 천국에 먼저 가는 거예요. Үхчих юм бол дивааж нь төрүүлээд очно шүү дээ. 죽음이 겁나지 않는데 뭐가 겁이 나서 주님 따르는 길에서 벗어나겠어. Үхлээс хүртэл айхгүй байгаа юм чинь өөр юу биднийг эзнийг дагах энэ замаас холдуулах вэ? 우린 아비가일과 같이 약속을 믿고 가는 거예요. Бид бүхэн Абигаилтай адилхан амлалтад итгээд явдаг. 약속이 진짜예요. Амлалт бол жинхэнэ зүйл. 눈에 보이는 것들은 진짜가 아니야. Нүдэнд үзэгдэж байгаа зүйл бол жинхэнэ биш ээ. 우리는 지금 현재 어떤 상황인지 그걸 보는 것이 아니고요. Бид бүхэн яг одоо ямар нөхцөл байдалд байгаа маань тэр зүйл биш юм. 미래를 보고 가야 돼. Харин ирээдүгээ харж явах хэрэгтэй. 자, 여러분들 Хүмүүсээ 5년 뒤에 어떤 신앙인의 모습일까? 5 жилийн дараа ямар дүр төрхтэй байх болоо? 5년 뒤에 5 жилийн дараа 어떤 모습일까? ямар дүр төрхтэй байх бол? 자, 여기 20살은 25살이 됐어. За энд 20-той байгаа хүмүүс 25 настай болчихсон байна. 25살에 난 뭐 하고 있을까? 25 наснда би юу хийж явах юм болоо? 뭐 여기 앉아 있겠지, 그죠? За энд суугаад байж байгаа бах тийм ээ. 근데 어떤 사람은 여기 앉아 있지 않고 토요일 날 저녁 때 다른 곳에 가 있는 사람도 있다니까. Гэтэл зарим хүмүүсийн хувьд хагас өдрөөрөө энд биш өөр газар очиж явж байгаа хүмүүс байж байна. 왜? Яагаад вэ? 벗어난 거잖아. Гараад явчихж байгаа үстэй. 그리스도를 따르는 길에서 벗어날 수 있는 겁니다. Христийг дагах энэ замаас гараад явчихж байгаа юм. 우리는 또 10년 뒤에 내가 어떤 모습일까? За бид бүхэн тэгвэл 10 жилийн дараа би ямар хөө байх бол? 내 생각에는 Миний бодлоор 천국에 가 있을 거야. Диваажинд очижчихсан байж байгаа хаа. 10년까지는 안 기다려도 되겠지. 10 жил хүртэл хүлээхгүй байхад болно шүү дээ. 근데 혹시 더 아직 이 땅에 불쌍한 영혼들이 많아서 예수님이 다시 그때까지도 안 오실 수도 있어. Магадгүй энэ газар дээр өрөвдөж хайрлаж байгаа дахин аврагдах ёстой сүнслүүд байгаа бол эзэн бас ирэхгүй байж ч болно. 그럼 그때 여러분들은 어떤 모습일까? Тэр үед тэгвэл та ямар дүр төрхтэй байх бол? 자기 나이에 지금 나이에 10년을 더해봐요. Одоо байгаа насан дээр та 10-ыг нэмээрэй. 뭘 하고 있을 것 같아? Юу хийж явах болоо? 정말 하나님께 귀하게 쓰임 받고 있을 것이냐? Үнэхээр бурханд ирхмээр хэрэглэгдээд явж явах болоо? 묵묵히 자신에게 주어진 길을 주님을 따르듯이 묵묵히 그 길을 따르고 있을 것이냐? Үнэхээр чимээг үхнэр өөртөө даатгагдсан ажлаа эзнийг дагаж байгаа мэд чимээг үхнэр хийгээд явж явах болоо? 아니면 그리스도를 벗어나서 다른 곳에 있던가? Аль эсвэл Христээс салаад өөр газар явж явах болоо? 세상 깊숙이 깊은 곳에 들어가 있든가? Энэ ертөнцийн тэр гүн гүнзгий газар яваад очих. 여러분이 선택하는 거예요. Энийг та бүхэн сонгоно. 미갈은 Михаил 다윗을 따르는 걸 선택하지 않았어. Давидыг даган явах гэдгийг сонгоогүй. 그러나 아비가일은 다윗의 그 모든 길에 함께 한 거예요. Харин Абигайл бол Давидын тэр бүх замд нь хамтдаа байсан. 저는 여러분들하고 상담할 때 이렇게 한 적이 있어요. За би та бүхэнд зөвлөгөө өгөхдөө ингэж хэлж ийсэн удаатай. 자, 여기쯤에 내가 있어. Энэ авд би байгаа. 여기쯤에. За энэ авд байна. 이렇게 해도 되는데 굳이. Ингэж болно шүү дээ, тий? 이건 내가 주님을 정말 최선을 다해서 따랐을 때 갈 수 있는 곳이야. За энэ бол би үнэхээр хамаг чадлаад ажиллаад эзнийг дагаж очих зам нь энд байна. 그러나 내가 주님이 가자고 하는 길에 따라가지 않았을 때 이쪽으로 갈 수도 있어. Гэтэл эзнийг би хүч чадаад дайчлахгүйгээр дагаж явахгүй байх юм бол ийшээ очих боломжтой. 그죠? Тийм биз дээ. 적당히 신앙생활 했을 때 이 정도 갈 수도 있고. Яг тохируулс хийгээд нэг аар саархан амьдарч явах юм бол энэ авд очих байх. 지금 여러분들은
Одоо та бүхэн 이 길로 갈 수도 있고 ийшээж явах боломжтой, 이 길로 갈 수도 있고 ийшээж явах боломжтой, 이쪽으로도 갈 수도 있어. ийшээж гарах боломжтой байна. 5년 뒤에 어디쯤 있을까, 여러분들? 5 жилийн дараа та хаа байх болоо? 이만큼 있을까? Энэ хавьд байх 이만큼 болоо? 있을까? Эсвэл энэ хавьд болох уу? 이만큼가 있을까? Эсвэл энэ хүртэл явсан байх болоо? 10년 뒤에 어디쯤가 있을까? 10 жилийн дараа та хаа байх болоо? 여기쯤가 있을까? Энэ хавьд байх болоо? 여기쯤가 있을까? Эсвэл энэ хавцаа байх болоо? 아니면 여기쯤가 있을까? Эсвэл энд очсон байх болоо? 미래를 보지 못했던 거야, 미갈은. Тэгэхээр Михаил бол ирээдүгээ харж чадаагүй. 지금이 싫었던 거야. Яг одоогийнх нь өөрт нь 지금 таалагдаагүй. 편안한 걸 구했던 것이고 Яг одоо л амар тайвныг тэрээр хайсан. 지금 자기가 좋아하는 것들을 따라갔던 거예요. Яг одоогийн өөрийнхөө дуртай зүйлсийн хойноос дагаад явчихсан байна. 근데 아비가일은 그러지 않았지. Харин Абигаил бол тэгээгүй гоц. 미래를 본 거지. Ирээдүг харсан. 반드시 다윗이 왕이 될 것이다. Давид гарцаагүй хаан болно. 그럼 그 왕이 될 때 나는 그 옆에 있을 것이다. Давидыг хаан болох үед би хажууд нь байна. 그래서 최고의 위치에 아비가일은 갈 수 있었던 거야. Хамгийн өндөр байр суурьнд Абигаил очих боломжтой болсон. 근데 미갈은 Гэтэл Михаил 최악의 곳에 가 있는 거지. хамгийн тэр муу газарт нь очижсэн байна. 우리도 선택하는 거예요. Бид бүхэн ч гэсэн үүнийг сонгодог. 우리의 생각, 판단 하나하나마다 Бид бүхний бодож байгаа, шүүж байгаа тэр нэг зүйл болгон 우리의 마음, 선한 마음을 따르든지 아니면 악한 마음을 따르든지 그 따르는 마음에 따라서 미래가 결정되는 거야. бид бүхэн тэр сайн сэтгэлээ дагаж байна уу, эсвэл муу сэтгэлээ дагаж байна уу? Аль сэтгэлээ дагаж байгаагаас хамаарч бидний ирээдүй шийдэгдэнэ. 눈에 보이는 건 진짜가 아니라니까요. Нүдэнд үзэгдэх зүйл жинхэнэ биш гэдэг хад. 목동하고는 결혼 안 해요, 절대로. Хончинтай бол би яасан ч суухгүй. 다윗일 수도 있다니까. Давид ч байж болно гэсэн шүү дээ. 그래서 여러분들이 미래를 보고 최상의 위치에 여러분들이 오를 수 있도록 선택해야 되는 겁니다. Тэгэхээр та бүхэн маань ирээдүгээ харж хамгийн тэр сайн зам руу явах талаа сонгох хэрэгтэй. 그리고 또 한 가지, За дээрээс нь 하나님의 약속을 내 것으로 만드는 유일한 방법이 뭐냐면은 Бурхны амлалтыг өөрийн болгох цорын ганц арга нь юу вэ гэхээр 기다리는 거야. хүлээх. 기다릴 줄 아는 거예요. Хүлээж мэддэг байх хэрэгтэй. 기다리는 법을 배우는 거야. Хүлээх аргад суралцах хэрэгтэй 그러니까 гэсэн үг. 조급한 사람은 급한 마음을 갖고서는 반드시 일을 그르치게 돼 있어요. Адгуу хүн бол тэр яарсан давчдсан сэтгэлээсээ болоод тэр ажлыг босниулдаг байна. 자, 잠언 21장 봅시다. Сургаалт өгс 21-ийг нэг харцгаая. 잠언 21장 Сургаалт өгс 21-ийн 5절 5. 같이 읽겠습니다. 5-ыг хамт уншия. Нэхур хүний төлөвлөгөө хангалууныг авчирна. Адгуу хүн зөвхөн ядуурлыг хүртэнэ. 여기 조급한 자는 궁핍함의 일을 따름이니라. Адгуу хүн зөвхөн ядуурлыг хүртэнэ. 막 조급해가지고 먼저 자기가 해내려고 하는 사람은 결국은 다 뺏기는 거예요. Яар чадгаад өөрөө л бүх зүйлийг төрүүлж хийх гээд байгаа тэр хүн хамаг зүйлээ алддаг гэж байна. 근데 부지런한 자의 경영은 풍부함에 이를 것이다. Харин нэхур буюу тэр ажилсаг хичээнгүй хүний төлөвлөгөө хангалууныг авчирдаг. 이제 이 말씀 잘 판단해야 돼요. Тэгэхээр энэ үе бүгдээрээ сайн бодох хэрэгтэй. 부지런한 자는 기다릴 줄 아는 사람이야. Нэхур буюу энэ ажилсаг хүн бол хүлээж мэддэг хүн юм. 반대로 조급한 자는 게으른 사람인 거예요. Харин эсвэргээрээ адгуу хүн бол залхуу хүн байна. 그러니까 앞뒤의 말에 이 말을 연결시켜서 봐야 이 말씀의 넓은 뜻을 다 이해할 수 있는 거예요. Тэгэхээр энэ үгийн урд хойно байгаа үгнүүдийг хооронд нь холбож ойлгож иж энэ үгний цаана байгаа гүн агуулгыг ойлгох боломжтой. 부지런하지만 기다릴 수 있어야 돼. Ажилсаг гэхдээ бас хүлээж мэддэг байх хэрэгтэй байхгүй юу? 게으른 자는 조급해지는 거예요. Залхуу хүн бол их яаруу адгуу байдаг. 공부 부지런한 사람은 어떻게 해요? Хичээлдээ үнэхээр шамдамгүй хүн яаж хийх вэ? 수업 시간에 열심히 수업 잘 듣고 정리 잘 해놓지. Хичээлийнхээ цаг дээр хичээлээ сайн тэмдэглэж аваад бүх зүйлээ сайхан зэгсэлнэ үсттэй. 게으른 사람은 어떻게 해? Залхуу хүн байвал яах вэ? 졸다가
Ингээл унтаа 정리 안 зүрхүүлээ. 해놨다가 Нөгөөдгөө бичиж тэмдэглэж 시험 чөө. 기간이 가까우면 Гэтэл шалгалт ойртоод ирэнгүүт 남의 노트 빌려가지고 бус түүний бичсэн дэвтрийг нь аавна. 밤을 새워가지고 공부를 하지. За тэгэл хідэн шүнжэнгөө суугаад сурдаг штэ тийм ээ. 점수가 잘 안 나오지. Тэгээ онооч сайн гарахгүй штэ. 심지어는 책상 위에 열심히 써놓지. Бүр дээрээс нь нэмээд нөгөө ширээн дээр ингээл нэг нэнгүү бичээд авчихдээ. 여기는 어떤가 한번 보고 싶네. Энэ Монголд ер нь ямар байдаг юм бол? 한국의 대학에 가면 책상이 다 가득 써 있어. Солонгост очих юм бол тэр сургуулийнхын ширээн дээр битүү юм бичээстэй байж байгаа 예, байхгүй юу? 이자도 써 있어. Дээрээс нь 아이고. сандлан дээрээ хүртэл биччихсэн байж байдаг. 의자에도 다 써 있어. Сандлан дээрээ хүртэл бичсэн байгаа юм. 예, 다. 근데 컨닝해 가지고 시험 성적 잘 받는 사람 못 봤지? Гэхдээ хуулаад шипи аваад өндөр оноотой гарч исэн хүн бараг харж байгаагүй бах тийм ээ. 그 게을르니까 그런 거예요. Энэ залхуу байгаа учраас ийм байгаа байхгүй юу? 그죠? Тийм байгааз? 부지런한 사람은 미리 준비할 줄 알고 기다릴 줄 압니다. Харин хөдөлмөрч хүн эрт бэлдэж мэддэг, хүлээж мэддэг. 맞아요? Тийм ээ. 자, 약속 시간에 부지런한 사람은 어떻게 나가? За нэг хүнтэй цаг товлоо тэгвэл тэр хөдөлмөрч хүн яаж гарах вэ? 혹시 차가 막힐 걸 계산해서 나갑니다. Магадгүй зам түгжирчгүй гэж тооцоолоод ирт хардаг. 그렇지? 재밌대. 천천히 가. Тэгээд тайван тийшээ явна. 자, 이 저기 우리 전기 킥보드, 전기 뭐라 그래 이거? 네, 전기 킥보드로 간다, 약속 시간에 간다고 생각해요. За одоо нөгөө скутер энэ төр бүгдээрээ ингээл тэр газар руугаа явъя гэж бодъё тийм ээ. 예, 부지런한 사람은 좀 일찍 나가지. Тэгэх юм бол тэр хичээнгүй хүн бол эрт гарна шүү дээ. 그리고 안전하게 가겠지. За тийшээ явахдаа их сайхан болгоомжлоод явна. 게으른 사람은 Харин 늦게 залхуу 나가. хүн оройтож гарнаа. 그죠? Тийм биз? 그래가지고 막 시간 내에 가려고 엄청 빨리 달리지. За тэгэл нөгөө цагаа айлуулах хороох гээд хурдан дахиад явна шүү дээ. 위험하지. Тэр нь аюултай. 그러니까 이 여기 부지런한 자, 기다릴 줄 아는 사람 같은 거고요. Тийм учраас энд байгаа нэхүүр хүн гэдэг нь хүлээж мэддэг хүнийг хэлж байна. 조급한 자, 게으른 자 같은 거야. Адгуу хүн гэдэг нь залхуу хүнтэй адилхан юм аа. 우리는 기다리는 법을 알아야 됩니다. Бид хүн хүлээх тэр аргыг мэдэх хэрэгтэй. 나보다 잘 나가는 사람이 있더라도 Надаас илүү дээр нэгэн байх юм бол 기다려. хүлээ. 부러워하지 말고. Атаархаад байх шаардлагагүй. 지금은 그 사람이 더 잘하는 것 같을지라도 Яг одоо тэр хүн надаас илүү байгаа юм шиг боловч 나중에는 결국 내가 먼저 도착할 거니까. дараа нь эцэст нь би төрүүлээд очиж боломжтой шүү дээ. 그리고 기다리는 법을 배우지 못한 사람은 Тэгээд энэ хүлээх аргад суралцаагүй хүн бол 결국 미갈처럼 잘못된 선택을 하게 돼 있어요. Михаил шиг буруу сонголтыг хийх боломжтой юм аа. 하나님의 약속은 기다리는 자를 위해서 준비되어 있는 거야. Бурхны амлалт бол хүлээж мэддэг хүнд бэлтгэгдсэн байж байдаг. 아브라함은 이삭을 낳기까지 25년을 기다렸고 Авраам Исаакийг төрүүлэхийн тулд 25 жил хүлээсэн. 야곱은 가나안 땅으로 다시 돌아오는데 20년이 걸렸고 Яаков Канаан нутаг руу эргэж очихын тулд 20 жилийг өнгөрөөсөн. 요셉은 총리회까지 이르는데 14년이 걸렸단 말이야. Йосеф сайд болохын тулд 14 жил хүлээсэн. 그 사이에 하나님은 많은 고난을 주신 거잖아요. Энэ дунд бурхан маш олон зовлон өгсөн байгаа тийм ээ. 다윗은 기름 부음을 받은 다음에 거의 20년 가까이를 쫓겨다니고 도망다니고 고난을 받은 거예요. Давид ч гэсэн тослогдсноосоо хойш бараг л 20 жил хөөгдөж, туугдаж, нуугдаж амьдэрсэн байна. 그러니까 약속을 얻는 가장 좋은 모습은 기다리는 걸 배우는 거예요. Тэгэхээр энэ амлалтыг олж авах хамгийн зөв арга нь хүлээж сурах юм аа. 자, 기다리는 자가 복이 있습니다. Хүлээдэг нэгэн өрөөгддөг. 그리고 이제 아비가일과 미갈을 통해서 이제 청년들의 결혼에 대해서도 교훈을 받을 수 있어요. Тэгэхээр энэ Абигаил болон Михаилаар дамжуулан залуучуудын хувьд хурмын талаар жигсэн бодох боломжтой. 자, 미갈은 이런 사람이야. Михаил бол ийм хүн байна. 현재만 보는 사람이야. Яг одоогийнхоогоо хардаг. 아, 다윗 멋있게 생겼어. Давид их сайхан залуу байж тээ тийм. 잘 나갈 때 다윗하고 결혼했지. Яг ингээл сайхан гоцгоорж явах үед нь Давидтай суусан. 그죠? Тийм биз? 그러니까 현재만 봤기 때문에 다윗하고 결혼해서 좋았는데 Яг одоогийн байгаа нөхцөлийг нь хараад Давидтай суугаад өөрт нь сайхан байсан. 그런데 미래를 보질 못했어. Гэтэл ирээдүг нь хараагүй.
그러니까 현재만 볼 줄 아니까 다윗이 도망자가 됐을 때 그 미갈은 왕궁에 있었던 거잖아요. Зөвхөн одоогийнхоогоо хардаг учраас тэрээр Давидыг зүхтан явах үед нь ордондоо үлдсэн байгаа биз? 만약에 우리의 현재를 보셨으면 예수님이 우리 구원 안 해주셨을 거야. Магадгүй бид бүхний яг одоогийнхыг мань хардаг байсан бол Есүс биднийг аварж өгөхгүй байх байсан. 눈앞에 보이는 것을 부인하려고 애를 써야 돼요. Нүдэнд үзэгдэж байгаа энэ зүйлсүүдийг эсэргүүцэж мэдэх хэрэгтэй. 잘생겼어. Царайлаг байна. 예쁘게 생겼어. Хөөрхөн байна. 그걸 어떻게든 부인하려고 해봐야 돼. Тэрийг аль болох үгүйсгэж өөрөөсөө түлхэхийн тулд хичээх ёстой юм аа. 그 미래 가치를 볼 수 있는 사람이 돼야 될 거 아니에요. Тэр ирээдүйн үн цэнийг нь харж мэддэг хүн байх ёстой үстэй. 뭐 돈이 많아. За их мөнгөтэй байна. 그것도 중요한 게 아닌 거 알잖아요. Гэтэл тэр жигсэн тийм чухал биш гэдгийг мэдж байгаа үстэй тийм ээ. 미갈과 같이 선택하면은 미갈처럼 망하는 거야. Михаилтай адилхан сонголтыг хийх юм бол яг л Михаил шиг сүрэх болно. 도망자이고 도망자이지만 기름 부음 받은 다윗을 미갈은 올바르게 볼 수가 없었던 거예요. Хэдийгээр оргож босгож явж байгаа ч гэсэн тослогдсон байсан Давидыг Михаил яг зөв харж таниагүй байна. 다윗이 도망자가 됐을 때 다윗의 미래를 볼 수 있었으면은 미갈은 따라 나섰을 거야. Хэрвээ Давидыг орголдод босуул болох үед нь ирээдүйг нь Михаил мэдэж байсан бол түүнийг дагаад л явах байсан. 사울이 발디에게 시집가라고 했을 때 미갈은 가지 않았을 거야. Тэгээд Саул Билтад эхнэр нь болж яваарай гэх үед нь Михаил явахгүй ч байх боломжтой байсан. 반대로 아비가일은 Тэгвэл эсэргээрээ Абигаил 도망자인 다윗을 선택했잖아요. тэр оролдол босуулах Давидыг сонгосон 그 байна. 미래를 봤거든. Яг гэвэл түүний ирээдүйг харсан ба. 다윗과 같은 사람이라면은 분명히 하나님께서 이스라엘의 왕으로 세우실 거라는 그 미래를 볼 수 있었던 거예요. Үнэхээр Давид л юм бол Бурхан үүнийг заавал хаан болгоно гэсэн түүний ирээдүйг нь харсан байх шүү дээ. 정말 신앙이 있고 Үнэхээр итгэл байгаад. 그리고 미래를 기대할 수 있는 그런 신앙인을 배우자로 선택해야 되는 거야. Ирээдүйг хүсэн тэмүүлдэг ийм хүнийг өөрийнхөө хамтрагчаа болгож сонгох хэрэгтэй. 외모나 재산이나 학력이나 보이는 것들은 우리의 정말 좋은 배우자를 선택하는 걸 방해할 수 있습니다. Тэгэхээр энэ гаднах төрөх, эд хөрөнгө, боловсрал гэдэг эдгээр нүдэнд үзэгдэх зүйлсүүд бидний тэр хамтрагчаа сонгоход минь буруу, саад болдгоо гэсэн үг. 그런 걸 보지 마. Тийм юмыг битгий хараа. 미래를 볼 줄 알아야 됩니다. Харин ирээдүйг нь харж мэддэг байх 그리고 хэрэгтэй. 고난이 싫은 사람은 좋은 배우자가 될 수 없어. Дээрээс нь зовлонд дургүй хүн бол сайн хамтрагч байж чадахгүй. 미갈은 좋은 배우자가 되지 못했죠. Михаил сайн хамтрагч байж чадаагүй байгаа. 아비가일은 좋은 배우자가 됐어. Харин Абигаил бол сайн хамтрагч байсан. 고난을 기꺼이 받아들였기 때문이죠. Тэр зовлонг бүгдийг нь хүлээж авсан шүү дээ, тийм ээ? 쉽고 편한 이 결혼 생활을 원한다면 그렇다면은 자신의 미래는 바뀔 거예요. Үнэхээр амар тайван, үнэхээр тийм амархан хурмын амьдралыг та хүсэж байгаа бол өөрийн тань ирээд өөрчлөгдөнө. 예전에 이런 일이 있었어요. Дээр үед нэг ийм юм байсан. 이제 어떤 어머니 자매인데 이제 아들을 결혼을 시키게 된 거야. За нэг ээжүүдийн эсхий эгч маань өөрийнхөө хүүг хүнтэй суулгах болжээ. 그래가지고 근데 한꺼번에 이제 그 이쪽 저쪽에서 두 군데서 연락이 온 거예요. За тэгсэн чинь зэрэг ингээл хоёр талаас дуудлага ирсэн баг. 고민이 된다고 저한테 왔어요. За тэгээд яах вэ гэдэг одоо гайхаад байна гэд ирж байгаа юм. 목사님, 우리 아들이 저기 다른 도시에 가 있는데 За пастра хүү маань одоо өөр энэ хотод байгаа. 그쪽에서 이런 자매하고 결혼을 하자고 이제 얘기가 나왔답니다. Тэгсэн тэр байгаа газраас нь энэ ихчтэй ингээд хурмын хийлгийа гэж яриа гарлаа. 근데 여기서 또 저한테 이런 자매가 있다고 연락이 왔습니다. Тэгсэн энд ч гэсэн нэг ийм ихч байна гэд над руу хүн залгасаа. 어디로 해야 될까요? Одоо аль нь руу нь явуулах вэ гэж байгаа юм. 알아서 하세요. 그러면 좋잖아. 그러면 난 편한데. За тэр үед нь би та өөрөө л мэдэхгүй юу гэсэн бол надад амархан тийм ээ. 근데 내가 이렇게 얘기했어요. Тэгтээ би ингэж хэлсэн. 그냥 아들이 편하게 신앙생활하고 잘 육신 이 땅에서 잘 살기 바라면은
좋은 집, 좋은 조건이 좋은 집으로 보내시고 Та хүүгээ итгэлээр амьдрахад нь ямар ч асуудалгүй амар тайван энэ ертөнцийн амар тайван амьдруулахыг хүсэж байгаа бол арай илүү дээр нөхцөлтэй байгаа тэр айл руу нь одоо явуулсан дээрээ. 그러나 미래에 아들이 하나님께 귀하게 쓰임 받기를 원하신다면 Гэхдээ та хүүгээ ирээдүйд бурханд ирхмээр хэрэглэгдсэн хүн болоосоо гэж хүсэж байгаа бол 믿음만 보고 택하세요. итгэлийг нь хараад сонгоорой. 그렇게 얘기했거든요. Тэгэж хэлсэн байхгүй юу? 그랬더니 이분이 아주 좋은 조건을 버렸어. Тэгсэн энэ хүн маш сайхан тэр боломж нөхцөлийг хайсан. 뭐 공부도 잘하고 막 이게 좋은 조건이 있었어요. За их одоо ухаантай их юм сурсан их тийм сайхан болцолтой хүн байсан байхгүй юу? 근데 가난하고 그 고난 가운데 있는 신앙만 좋은 자매를 택했어. Гэтэл тэр үедээ үнэхээр ядуу зүдүү тэр зовлон донд байгаа итгэл нь үнэхээр сайн тэр ихчийг сонгосон. 어떻게 됐을까? Юу болсон бол 그 몇 년 됐지 그게? 한 2, 3년 된 것 같아요. бараг нэг 12 3 жил өнгөрсөн юм шиг байна. 지금 그 아들은 Одоо тэр хүн 목사님이 돼서 열심히 살고 있어. пастор болчихсон их хичээнгүйлэн сайн амьдарч байгаа. 얼마 전에 여기도 왔다 갔어요. Саяхан бас энд ирээд явсан. 자, 미래 가치를 볼 수 있어야 돼요. Тэгэхээр энэ ирээдүйн үн цэнийг харж мэддэг байх хэрэгтэй. 고난을 싫어하고 고난을 피해가고 싶은 사람은 결국 영광도 피해가게 돼 있는 겁니다. Зовлонд дургу, зовлонгоос зүгтдэг хүн бол алдар суугаас ч гэсэн зүгтдэг хүн юм аа. 하나님의 약속이 있는 사람. Бурхны амлалт байгаа хүн. 하나님의 약속이 있는지 어떻게 알까? Бурхны амлалт энэ хүнд байна гэдгийг яаж мэдэх вэ? 그 신앙 보면 되는 거예요. Итгэлийг нь харахад л 주님 мэднэ. 얼마나 의지하고 있는지, Эзэнд хэрэг найдаж байна. 얼마나 그 신앙을 자기의 삶의 중심으로 살고 있는지, Хэр зэрэг өөрийнхөө амьдралын итгэлээ төвлөөд амьдарч байгаа вэ? 그 사람이 하나님의 약속이 있는 사람이야. Энэ хүн бол Бурхны амлалт байгаа хүн юм. 주님을 사랑하고 교회를 사랑하고 형제 자매를 사랑하고 Эзнийг хайрлаж, чуулганыг хайрлаж, ахан дүүсээ хайрладаг. 죄인들을 구원하는 그 일을 귀하게 여기는 사람. Гэмтнүүдийг аврах ажлыг үнэхээр эрхэм гэж тооцдог. 다른 건 볼 거 없어. Өөр зүйлийг харах шаардлага байхгүй. 돈도 없고 Мөнгө чалга, 부모도 가난하고 эцэг эхэнд ядуу 많이 зүдүү, 배우지도 못했고 боловсролч нэг эзэмшиг, 얼굴도 못생겼고 царайч одоо тийм сайхан биш. 그건 중요한 게 아니라니까. Тэр бол тийм чухал зүйл биш байхгүй юу? 미래의 약속이 있는 게 중요한 거예요. Харин тэр ирээдүйн амлалт байна уу гэдгийг чухал. 아비가일은 다윗을 선택했습니다. Абигаил Давидыг сонгосон. 다윗이 도망자일 때 Давидыг орогдол байх үед нь 약속만 바라보고 зөвхөн амлалтыг хараад. 그리고 그 도망자의 길을 다 따라갔잖아요. Тэгээд тэр орогдол босуулын амьдралаар нь хамтдаа зүг явсан тийм ээ. 그리고 또 한 가지 За дээрээс нэмээд 순종하는 사람을 배우자로 택해요. дуулууртай хүнийг өөрийнхөө хамтрагчаа болгох хэрэгтэй. 하나님의 뜻에 순종하는 사람. Бурхны хүсэл дуулууртай хүн. 그 사람이 진짜 하나님의 약속이 있는 사람이니까 Тийм хүн л жинхэнэ Бурхны амлалт байдаг хүн юм. 다른 사람에 대해서 판단 잘하고 Босод хүмүүсийн тухай шүүмжлэхдээ их сайн. 비판적이고 Хүнийг ингээд дандаа 너그럽지 ядуурладаг. 못하고 Хүнийг уучлж өршөөнө гэж байдаггүй. 미갈은 봐요. Михайлыг хараа. 다윗이 춤을 췄다고 비난하잖아. Давидыг бүжиглэлээгээд түүгийн чичлэн хэлсэн дээ. 다윗의 마음은 이해하지 못해. Давидын сэтгэлийг ойлгохгүй. 다윗이 그때 얼마나 좋았을까? Давид тэр үед ямар сэтгэлд нь сайхан байсан болоо. 그 전에는 올리고 싶었는데 못 올렸었어요. Өмнө нь уул нь хоттой авчирхыг хүссэн ч гэрээний авдрыг авчирч чадаагүй байсан. 다윗은 항상 그 법궤 앞에 가서 하나님께 기도하고 싶었어. Давид бол байнга л Бурхны гэрээний авдрыг авчирж байгаад өмнө нь залбирх юмсан гэж хүсэж байсан. 그래서 법궤를 다윗성으로 올리고 있고 그 일을 이루고 있는데 얼마나 좋았겠어. Тийм учраас л гэрээний авдрыг Давидын хот руу зөөж авчирж байгаа. Тийм учраас ямар сайхан байх вэ өөрт. 그걸 이해하지 못하는 사람이 미갈이었던 거예요. Гэтэл үүнийг нь ойлгоогүй хүн энэ Михаил байгаа. 그러니까 하나님께 절대적으로 순종할 줄 아는 사람이 진짜 좋은 배우자가 되는 겁니다. Тийм учраас Бурханд үнэхээр бүрэн дуулууртай байдаг хүн сайн хамтрагч байж чаднаа. 그리고 진짜 자신이 좋은 배우자를 얻으려면은 Үнэхээр та өөртөө тэр сайн хамтрагчийг олохыг хүсэж байгаа бол 자신이 그런 사람인가 생각해 봐야 돼.
Би өөрөө ийм хүн мөн үү гэдгийг бодоорой. 나는 지금 그 기준에 맞는 사람인가? Би энэ тавьж байгаа хэмжүүртээ өөрөө тэнцэж байна уу? 자신은 순종적이지도 않고 Өөрөө дуулууртай биш. 약속을 그 기다리지도 못하고 Амлалтыг өөрөө хүлээж чаддаггүй. 고난은 피해가면서 살고 Зовлонгоос дандаа бултаж зүхтаж амьдардаг. 그러고 있으면서 그런 배우자를 얻을 수 있겠냐고. Тэгж амьдарч байгаа мөртлөө өөрөө тийм хамтрагчийг олж чадах болов. 자신은 정말 좋은 신앙인인가 돌아봐야 되고 Өөрөө өөрийгөө үнэхээр тэр сайн итгэл байна уугүй гэдгийг эргэж хараад 자신은 좋은 배우자가 될 수 있는 자격이 되는가? өөрөө үнэхээр сайн хамтрагч болох тэр эрх надад байгаа юу? 그거 생각해 봐야 돼요. Түүнийгээ бодож үзэх хэрэгтэй. 잠언 20장 그 앞에 있네요. 6 дуус 20 дугаар бүлгийг урд нь байна тийм ээ. 20장 6절. 20-ийн 6. 6절. 6 байна. 예, 같이 읽어보겠습니다. Хамт уншицгаая. Өөрийгөө итгэмжит хэмээн тунхаглах хүн олонч үнэхээр найдвартай хүн олдох болов. 자, 이 말씀에 저는 어느 날 처음 봤어요. 이 구절을. 작년인가 처음 봤어요. 이 구절을. За би яг энэ ишлэлийг баг өнгөрсөн жил амьдралдаа анхудаа харж байгаа юм. 내가 잠언을 뭐 한 달에 한 번씩은 안 읽었을지 몰라도 많이 읽었을 건데 Сургаал төгсийг за сардаа заавал нэг биш ч гэсэн гэхдээ л басаад их уншсан л байж таараа штэ тийм ээ. 처음 봤어요. 이 구절이. Тэгсэн мөртлөө энэ ишлэгийг анхудаа харсан. 많은 사람은 각기 자기의 인자함을 자랑하나니 Өөрийгөө итгэмжит хэмээн тунхаглах хүн олон. 사람은 대다수의 사람은 자기가 너그럽다고 생각해. Дийлэн хүмүүс өөрийгөө үнэхээр одоо бусдыг уучилдаг гэж боддог байдаг. 자기야 너 다 그렇게 생각해요. Бүгдээрээ тэгж боддог 난 이 байхгүй юу? 정도면 꽤 괜찮은 사람이라고 За би бол 생각해. энэ зэргийн юм чин болно гэж боддог байна. 근데 자신이 다른 사람을 보는 그 자로 다른 사람을 재고 있는 그 잣대로 자기를 한번 재봐. Гэхдээ та яг өөрийгөө биш бусдыг харж байгаа хэмжүүрээр өөрийгөө нэг эргүүлээ хараад үзээрэй. 나는 진짜 괜찮은 신앙인인가? Үнэхээр би тэр зүгээр итгэлтэй хүмүүс 괜찮은 성품을 갖고 있는가? үнэхээр надад тийм сайхан зан чанар байна уу? 괜찮은 배우자감인가? Үнэхээр би тийм давгүй хамтрагч болж чадах болов? 자기는 사람이 대부분 자기 자신에 대해서 너그러워요. Хүн өөрийгөө харахтаа арай гайгүй гэж үнэлээд байдаг. 자기는 실수를 많이 하면서도 다른 사람의 실수를 용납 못하는 사람이 대부분이야. Өөрөө их алдаа гаргадаг мөртлөө бусдын алдааг болохоор өршөөж уучлдаг хүмүүс ихэнх нь тийм байдаг. 내가 다윗과 같은 남편을 얻으려면은 Би Давид шиг нөхөртөө болё гэж байгаа бол. 아비가일 같은 아내를 얻으려면은 Эсвэл Абигаилтай адил их нэртэй болмоор байгаа бол 자기도 준비가 돼 있어야지. өөрөө ч гэсэн бэлэн болсон байх хэрэгтэй биз дээ. Тийм ээ? 내가 다윗을 얻으려면은 아비가일 같은 사람이 돼야 되는 거고 Би Давидыг олж авмаар байгаа бол Абигаил шиг байх хэрэгтэй. 아비가일을 얻으려면 다윗 같은 사람이 돼야지. Абигаилыг олж авмаар байгаа бол Давид шиг болох хэрэгтэй биз? 자기는 외모만 보고 있으면서 Өөрөө зөвхөн гаднах байдлыг хардаг мөртлөө 다른 사람이 외모 보는 건 싫다 그러고 бусад хүмүүс хүний гадна байдлыг харах нь надад таалагддаггүй гэдэг. 자기는 신앙 보고 있지 않으면서 Өөрөө итгэлийг нь хардаггүй байж байж 다른 사람은 신앙 보라고 얘기하는 게 맞냐고. бусад хүмүүсийг итгэлийг нь хараа гэж хэлэх чинь зөв юм уу? 그러니까 자신이 아비가일이 돼야 되고 자신이 다윗과 같은 사람이 돼야 되는 거예요. Тийм учраас өөрөө Абигаил болж өөрөө Давид шиг болох хэрэгтэй юм аа. 그래서 자기 자신에 대해서 좀 비판적일 필요가 있어요. 자기 자신을 좀 정확하게 볼 필요가 있어요. Тийм учраас хүн өөрөө өөрийгөө зөвөөр шүүж дүгнэх хэрэгтэй. 자기 자신 신앙에 대해서, Өөрийгөө итгэлийг 자기 자신의 성품에 대해서, бас өөрийнхөө зан чанарыг 자기 자신의 모습에 대해서 өөрийнхөө дүр төрхийг 정확하게 좀 보고 그걸 바꾸려는 노력이 필요해요. яг зөвөөр дүгнэж хараад түүнийг өөрчлөх шаардлагатай байдаг. 그래서 자, 미갈이 당연히 잘못됐다는 건 누구나 다 알 거야. Тэгэхээр Михаил бол буруутсан гэдгийг хэн ч байсан мэдэн тийм ээ. 그럼 나도 아비가일 같이 돼야 되고 Тэгвэл би ч гэсэн Абигаил шиг болох хэрэгтэй. 나도 다윗 같은 사람이 돼야지. Би ч гэсэн Давид шиг хүн болох хэрэгтэй шүү дээ. 그래서
여러분들이 좋은 배우자를 얻어서 하나님께 귀하게 쓰임 받는 그런 가정을 만들었으면 좋겠습니다. Та бүхэн тэр сайн хамтрагчийг олж аваад Бурхны дотор үнэхээр эрхэм гэр бүлийг цогцлоогоосоо гэж хүсэж байна. 약속을 보고 Амлалтыг харж, 기다릴 줄 알고 хүлээж мэдэж, 그리고 충분히 준비하고 앞으로의 미래를 살아요. хангалттай бэлдээд тэгээд ирээдүйн төлөө амьдрах. 5년 뒤에 뭐 하고 있을 거예요? 5 жилийн дараа юу хийж явах вэ? 10년 뒤에는 무슨 모습으로 있을까? 10 жилийн дараа ямар төр төрхтэй байх вэ? 지금 어떻게 사느냐가 그걸 결정하는 거야. Яг одоо та яаж амьдрах вэ гэдэг чинь түүнийг тань шийдвэрлэх болно. 같이 기도드리겠습니다. Хамт залбирцгаая. 주님, 이 말씀을 우리 형제 자매들 마음속 깊이 새겨 주시옵소서. Эзэн минь энэ үгийг ахын дүүсрийн маань зүрх сэтгэлд гүн гүнзгий сийлж өгөөрэй. 아비가일 같은 사람이 되게 해 주시옵소서. Абигаилтай адил хүн болгож өгөөрэй. 미래를 볼 줄 아는 사람, 고난을 두려워하지 않는 사람이 되게 해 주시옵소서. Ирээдүйг харж мэддэг, зовлонгоос зүгтдаггүй, айдаггүй хүн болгож өгөөрэй. 그리고 기다릴 줄 알므로 약속을 이루는 사람이 되게 해 주시옵소서. Хүлээхэд суралцаж амлалтыг олж авахтан туслаарай. 주님께 더욱더 가까이 나아가는 우리 청년들이 되게 해 주시옵소서. Эзэнд илүү ойртдаг залуучууд болгож өгнө. 주님의 마음을 시원케 하는 우리 청년들이 되게 해 주시옵소서. Эзэн таны сэтгэлийг сэргээдэг залуучууд болгож өгөөрэй. 우리 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Бидний эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. Амен.